Roḓigeḓa, na Miss P, Pharapara FM. Ṅwedzi wa Lambamai a si ṅwedzi wa mbofholowo fhedzi, u dovha hafhu wa vha ṅwedzi wa ḽifhasi wa dzibugu na u gandisa. Thetshelesi wa Phalaphala FM fhano kha ḽa Afrika Tshipembe ndi hone hune kha mafhungo a dzibugu na u vhala ri funa u tou fara ra khwaṱhisa nga nṱhani ya uri vho ita u ṱhoḓisiso vho sumbedzisa zwo ri hanefho ya kha phesenthe dza 70 havha vhana vhaṱuku vha grade ya vhuṋa a vha khou kona u vhala zwavhuḓi. Mbuso ya vha yo uri kani bugu a dziyo kani vhanwali ya vhaho. Namusi kha ino Mbekanyamushumo ri dzula na vhanwali. Lokovera mthetshelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha Mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa nga dzina ndi pfi Miss P, ndi tshi ri nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe ubva zwino u swika tshitaura awara ya vhuṱahe. Vha nga kona u vha tshipiḓa tsha ino Mbekanyamushumo ngo yo ri ṱalela kha live. Ndi Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe hafhaḽa kha Facebook kana vha shumisa @MissP_DJ kana @Phalaphala kha X kana vha ya kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe. Fhaḽa kha Tshiratisi ndi 87.9 ya khano 7.8. Havha vhera dzona navho kha ḓuvha ḽa namusi ndi vhaṅwali vhane vha kha ḓi tou vha vhaṱuku sumbedza uri hafha kha mafhungo kunwalele huna vhumatshelo. Ndi na Masindi Managa nda dovha hafhu nda vha na Tshimagadzo Mufamaḓi. Ndi matekwana ndi khou ṱanganedza kha Mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Zwino vhathu vha khou pfa vhofholowa. Ya ro vhofholowa. Ndo thoma kha Masindi. Masindi kha ri ḓo lavhelesa kualutshele musi a tshi khou aluwa. Hafha Louis Richard. Vhutshilo vho nga nḓila ḓe. Ndo hula ndi tshi khou ya kha zwikolo zwa makhuwa, so ndi nga ri na Tshivenḓa tsha swika hone tshi a dia nyana mara ri khou zwi kona. Ndo swika hone ndo vhuya nda vha na interview around the time when ndo ntsha bugu. Nda zwi vhona uri ndi zwa vhuṱhogwa uri ndi khou tea u vha ndi khou tou u guda Tshivenḓa because it showed so much of ndi bva gai. Like it also tells people uri ndi nṋe nnyi, how was I brought up and that type of thing. So ndo zwi vhona uri ndi zwa ndeme uri ndi swike hone ndi khou guda. Ndo hula in a family where ro gudiswa u funa vhathu, u fha vhathu zwithu, u kona u vha patient na vhathu, no u kona u nyaga u vhala, the need to grow, like u guda something, no gudisa vhaṅwe vhathu. A u gudeli iwe like woṱhe, u gudela na vhaṅwe vhathu as well. Yeah, I think I would say that. And then ndo gudiswa uri kha zwithu zwoṱhe ndi songo vhuya nda hangwa mudzimu. I should always spread the word of God. Yeah. Ndi khou vhusa mbuso ngauri ndi khou ṱoḓa u ṱumanya kunwalele uku kwa bugu na u ṅwala dzibugu uri afha musi a tshi khou aluwa ndi Masindi ane a khou vhonala a khou fara bugu ḓuvha na ḓuvha a tshi khou vhala kana u khou tou kombetshedzwa upfi ḓo nṱavhanya ni yo vhala bugu hangei. Hey, kho zwo ṅwala thi zwo thoma, I believe ndo thoma ṅwala at the age of 11. And then babi banga vha tshi vhona uri u khou kona u ṅwala vha mbo ḓi ri no kha ri thome ri wane muthu ane a nga ri publishera bugu. Yeah, it took years. Ro swika hone ro wana publishera like around ndi kha grade 11. Vha mbo ḓi ri no kha ri ro ḓi mu wana kha ri to make sure uri a ntshe bugu zwino. And I believe that is grace and how tshifhinga tsho ri ndi ṅwale. In terms of dzibugu dza tshikolo, ya vha vha tshi khou ṱoḓa u mbudza uri kha gidima ayo vhala ha khou vhalela rine, u khou vhalela ene muṋe, and a sa vhale zwi amba uri a ḓovha matshelo awe vhuḓowa. Yeah. Tshimagadzo kha ri ḓo lavhelesa kualutshele kwanu afha hayani. Nṋe ndi pfi Mufamaḓi Tshimagadzo ndo alutshela kha shango ḽa Mashau. Ndi muthu ane ndi kha ḓuvha muṱuku zwa tshikolo nda sa tou zwi funa nga nḓila zwi khou itiswa nga uri ndi muthu ane ndi nga mini ṅwana wa kona u aluwa a tshe muṱuku zwi khou bva kha nyimele ine ya vha khayo. Nṋe ndi muthu ane ndo aluwa ndi tshi fara mishumo ya tshifhinga nyana ndi khou lisa dzikholomo ndi sa wani tshifhinga tsha u vhala bugu. Zwa ngita uri ndi ḓiwana ndi khou dovholosa na murole wa grade 10 ndo dovholosa na grade 10 ndo swika Lavhuraru. Zwa ngita uri ndi fhedze ndi litshe na tshikolo zwavhuḓi. Ndo feliswa nga mini? Ndo feliswa nga uri ndo vha sina tshifhinga tsha u vhala dzibugu dzanga. Nda ru feila grade 10 nda fhedzisela tsha tshikolo ndo vhuabete ndo ḓi dzhena ndo dzhenisa fhethu hunzhi nga maanḓa. Zwikolo zwe nda dzhena ndi zinzhi nga maanḓa lune kha musi ri sathu dzhena kha zwikolo hafho ri lavhelese kualutshele na uri no vha ni ṅwana ḓe ni khou vhonala ni ṅwana ane a khou vhala dzibugu kana ṅwana ane a vha na dzangalelo ḽa dzibugu ngauri kanzhisa u ḓo ḓi wana hafha ine vha tshi ḓi amba musi muthu ono aluwa uri ro ḓi zwi vhona tshe muṱuku muthu a tshi dzula u fara bugu ya i khou funiwa bugu hafha fhethu. Ndi kha ḓuvha muṱuku bugu ndo vha ndi sa i takaleli na luthihi. Ndi zwithu zwine zwo tou ḓavho nga murahu musi ndo no aluwa nyana na u vha na khonani dzine dzi vho funesa bugu. Ya ndi muthu ane zwa bugu ndo sa tou funa nga nḓila. Zwa bugu ndo thoma u funa musi ndo no humela tshikoloni ndi kha vho grade 11 hanefha hafha ndi tshi ḓi ṅwala dzi essay dzanga mudededzi wanga a tshi ḓi mbudza uri hezwi ni na vhukoni hezwi ni tou zwi ṅwala nga nḓila hezwi ni tou zwi ṅwala nga nḓila. So tshifhinga tshi ḓi fhedzisela nda ḓi amba uri
na ṅwala ngei nḓila ndo fhedzisela wa muṅwali ane u ḓo ḓivhea shango ḽoṱhe. Kha ri ḓo humela murahu hangei Mphagane. Nṋe ndi muthu ane ndo thoma tshikolo Mphagane primary school tshine tsha wanala Mashau. Ndo dzhena grade 1 u guma grade 3. U bva hone nda ṱuwa nda enda dzhena Phinimini primary school hune ndo enda dzhena grade 4 u guma grade 7. Nda ṱuwa nda dzhena kha tshikolo tsha Maligana secondary school nda dzhena grade 8 na grade 9 na grade 10. Ndi kha grade 10 ndi hafho nda fhedzisela ndo feila grade 10 u swika Lavhuraru. Ndi tshi feila grade 10 u swika Lavhuraru ndi hafho nda fhedzisela nda humbula u ḓilitshela tshikolo zwavhuḓi. Nda enda dzula hayani u litsha nga tshikolo zwa zwi itiswa nga mini. Ndi muthu ane ndo vha ndi tshi vhuya tshikolo ndo vha ndi tshi khou ya nda fara mishumo ya tshifhinganyana isa kholomo. Nga hetsho tshifhinga hetsho ndi kha grade 10 o fhedzisela kholomo ye nda ndi khou i shumela ndi khou lisa kholomo ndo vha ndi khou shumela kholomo vha ḓo mpha kholomo. Nga hetsho tshifhinga musi ndi kha grade 10 kholomo ye nda ndo fhiwa yone yo fhedzisela ya thuliwa nda enda i rengisa bucharani. Ndi tshi rengisa bucharani nda enda mubebi wanga vha ṱuwa na nṋe vha vhulunga masheleni posoni. Zwino ndi sa tshikolo ndi tsha uri ndi hange tshikolo nenge nda ndi tshiri actually break fhedzi zwo swinga ndi soko ṱuwa tshikoloni nda ṱuwa nda ya posoni ndo wana tshelede nyana ṱhukhuṱhukhu. Zwinwe zwi soko ṱuwa nda wana tshelede ṱhukhuṱhukhu nyana zwa ngita uri ndi litshe tshikolo Maligana. Nga wo tevhela ndo fhedzisela nda ya u ḓiṅwalisa Vhudzani secondary school ndi he nda fhedzisela nda dzhena miṅwedzi mivhili fhedzi. Ndi khou dzhena miṅwedzi mivhili ndo fhedzisela nda kona u vha na khonani dzanga ra fhedzisela ra ḓiambedzana uri hu na tshikolo tshiṅwe tsho no vhidzwa upfhi Abete ari haningei hu vha hu khou ṅwalwa grade 12. Na ngoho na nṋe nda ḓi fhedzisela nda litsha ndo to dzhena miṅwedzi mivhili fhedzi hanefhaḽa kha tshikolo tsha Vhudzani secondary school nda ya Abete. Ndi tshi ya Abete ndi hafho hune nga ḓuvha ḽo thoma ndi khou mangala ndi ṅwana muṱukuṱuku ndi khou ḓi dzhena vhathu vhahulwane nga maanḓa. Nda zwi pfha zwo ri hafha a si hone hune nda khou ṱoḓa hone luthihi. Ndi hafho he nda konḓelela Abete nda fhedza ṅwaha. Mvelelo dza Abete tshi bva ndo fhedzisela nda vha ndo phasa zwavhuḓi. Ngo u nyadza nyindalukano dza Abete nda fhedzisela nda ṱuwa nda ya huṅwe no vhidzwa upfhi ndi Hluvhuka High ndi hune ha vha khou ṅwaliwa grade 12 heiḽa ya old syllabus. Ndi heiḽa ine muthu wa sokou ḓiṅwalisa na u kona u bva kha grade 10 kana o bva kha murole muṅwe na muṅwe u a tendelwa uri a ṅwalise. Nṋe ndo enda ḓiṅwalisa ya i khou dzhenelwa miṅwedzi miṱanu fhedzi. Ndi tshi ḓiṅwalisa ngei Hluvhuka High School ndi hafho he nda vhuya ndo to phasa thero nthihi fhedzi. Ndi tshi dzo no bva mvelelo dza Hluvhuka High School ndi hafho nda ḓa nda dzula fhasi nda zwivhona zwo uri u nga ri huna hune nda khou hone luthihi. Nda thoma u fara mishumo ya tshifhinganyana piece job. Ndi hafho nda ndi khou rengisa tshiphazani tsha vhaṅwe vha mudzula tsini na nṋe ndi tshi khou itela uri ndi kone u wana uniform yo ya tshikolo yo humela tshikoloni kha grade 10 ngo ndo no shavha tshikolo kha grade 10. Na ngoho nda fhedzisela nda shuma lwa tshifhinganyana ndi khou wana zwezwi zwiṱukuṱuku zwine vha khou mpha zwone. Nga ṅwedzi wa Vhuraru nda renga uniform yo ṱhefhelelaho ya tshikolo tshiṅwe tsho no vhidzwa upfhi ndi tshikolo tsho no vhidzwa upfhi Ṅwariḓi secondary school. Ṅwariḓi secondary school ndi tshikolo tshine tsha vha kule nga maanḓa na hone nda dzula hone. Ndi ngani ndo ya Ṅwariḓi ngauri ndo vha ndi khou shavha u seiwa kha zwikolo zwine zwa vha tsini na hune nda dzula hone nga vhathu nga dzikhonani dzanga uri vha khou ḓintsevhesa uri ndi wa Abete hoyu ndi wa Abete. Nda ḓi yela Ṅwariḓi kule nga maanḓa ndi khou tshimbila milenzhe. Ṅwariḓi ndo to humela ngei ndi he nda kona u ḓivhudza nga tshikolo zwino. Ndi swika Ṅwariḓi ngei ndi kha grade 10 ndi khou humbula nga term 1 ndo kona u bva na kha top 10 ndo fara number 3. Nda ḓivhudza uri zwazwo ndo ḓivhudza kha zwa tshikolo ndo ḓi wana ṱhuṱhuwedzo kha vhaṅwe vha dzula tsini vha khou ḓimbudza nga tshikolo na umatshelo uri muthu uri a kone u swikelela umatshelo awe u tou vhalisa nga maanḓa bugu. Ndi hafho he nda thoma uri ndi tshi tou vhuya tshikoloni Ṅwariḓi fhedzi ndo vha ndi tshiri u swika hayani nda dzhia bugu dzanga nda vula zwiambaro zwa tshikolo nda ya kha tshiṅwe tshikolo tsho vhidzwa upfhi Mphagane. Ndi fhethu hune ro vha ri tshi vhala vhusiku hoṱhe. Ndi musi ndi kha grade mini afho? Ndi musi ndo humela tshikoloni lwa vhuvhili ndi kha grade 10 ndo no bva zwa Abete ndi kha grade 10 ndo humela tshikoloni. Ndi ndo swika hayani fhedzi ndi ḓo vula uniform yanga nda ya tshikoloni tsha Mphagane ri tshi vha ri khou vhala vhusiku hoṱhe. Nga matshelo ndi to swika nḓuni no u ḽa no u ṱamba nda ṱuwa nda ndi khou humela haningei. Zwi amba zwori dzanga ḽo u vhala bugu no ṅwala bugu ḽo thoma u bvelela hanefho musi ndi tshi vha ndi khou vhala tshifhinga tshoṱhe. Kha top 10 ndo vha ndi tshi ḓibva ndi hangei Ṅwariḓi ndi lwa vhuvhili musi ndo no humela kha grade 10.
kha wo tevhelaho nda vhona uri ṅwa riḓi ndi kule nga maanḓa ndi khwine ndi khou vhuya kha tshikolo tsha tsini tshine tsho no vhidzwa pfi ndi Vhafamaḓi secondary school Vhafamaḓi ndo vhuya ndi kha grade 11 ndo phasa grade 10 nda ḓa Vhafamaḓi ndo takala ndo bva kha grade 10 vha nga si tsha tou ntsenge i nḓila khonani dzanga nango kha grade 11 ndo swika Vhafamaḓi ndi swika Vhafamaḓi naho a thongo teledza bugu ndi dzulela u vhala ndi na khonani yanga ane o vha tshi dzulela u mbudza uri Tshimagadzo ari wane hidden truth ari wane ngoho ine yo dzumbama tshifhinga tshoṱhe sokou vhudzana nga uri hayi kha bugu ifhio ri wana zwifhio mini ri khou ṱuṱuwedzana and oyo khonani yanga wa ndi ṱuṱuwedzana naye ndi muthu ane ndo litsha tshikolo naye o shela mulenzhe khou ṱuṱuwedza ngauri o vhuya tshikoloni o phakha maapula manzhi nga maanḓa o phakha dzisamuwa haningei tshikoloni a vhuya nadzo a ḓa phakhela vhathu vho khonani dzoṱhe khonani dza vhurine vhoṱhe nṋe a ndzima ndo to litsha tshikolo ndi nga tsha litsha tshikolo zwa mbanga nga maanḓa kha ri ḽi fare hanefho hu na mafhungo manzhi afha fhethu mafhungo a musi no litsha tshikolo hu na vhane vha vhori vho litsha tshikolo nga tshino tshifhinga ndi khou vhuya kha ini uri ni nṱalutshedze uri no kona hani u vhuyelela tshikolo na musi hu na mutsiko mungafho ngapo hone kha vha vho litsha tshikolo ni nga ri mini khavho ngauri hu na vhane vha vhori vho litsha tshikolo vha khou sokou tou pfha ungari zwo guma hanefho Masindi o ntsumbedzisa zwa uri ene mafhungo o ṅwala dzibugu hafha hayani o vha tshi khou vhonala na miṅwaha ya 11 u sokou tou humbula uri ṅwana a re na miṅwaha ya 11 funa wa khou tambisa mipopi a khou ḓivhonela mapopi kha televishini afha kha ene dzangalelo ḽa ḽi khou tutuwa zwi tshi khou bva ngafha nda ndi tshi use u ṅwala to release kha ndi tshi pfha uri okay na musi tshikoloni a zwingo ya zwavhuḓi ndo kwata muthu o anga vha u ngitisa zwiṅwevho nda ndi tshi ri okay let me just write about it nda ndi sa nḓani zwithu zwo ri kha ri ambe ngazwo although ndo hula in a family where how tshi pfi okay then ri dzule roṱhe sa family ni ri vhudza uri how did your day go mini na mini nṋe nda ndi tshi prefer uri ndi release dzi emotions dzanga ngo ṅwala and just like that zwa thoma u hula from then on and it became a thing also as well as ndi tshi vhona vhathu kha TV ndi tshi khou vhona dzi movie u tshi vhona vhathu vho ambara dzi sutu vho fara dzi briefcase vha khou nyaga u publisha zwithu zwavho wa ḓi wana uri na nṋe ndi khou nyaga u vha hanefho and from then on nda vha ndi khou ṱuṱuwedzea u vha ndi khou hula ndi tshi khou ya ndi tshi khou ṅwala ndo vha na malume wanga one o vhuya a vhala na zwirendo zwanga ambo ḓi ri no zwirendo zwane ndi zwavhuḓi u tou vha uri ni zwi ṅwala hone zwa swika hone zwi a lapfhesa kha ri gudo zwi vhe short a gudisa uri ndi move from being a monologue writer to being a poet writer ndi nga murahu musi ana miṅwaha ya 16 musi a tshi bvisa bugu yawe hei bugu i khou amba nga zwiṅwe zwithu zwi no khou lemela nga maanḓa u tshi ri ngafho u ḓo wana u khou ambiwa nga dzikhakhathi dza miṱani u tshi ri ngafho u khou ambiwa nga malwadze ndi zwone ndi zwirendo fhedzi kha ṅwana muṱuku nga u rali ndi mini tsho mu ṱuṱuwedza uri a fare iyo nḓila yo ṅwala a tshi khou ṅwala nga hezwo zwithu kana ndi zwithu zwa zwi khou itea kha ene kana muṱani wa hawe kana zwe a vha khou zwi vhona musi a tshi khou tshila kha vhutshilo hawe wa ḓuvha na ḓuvha nṋe ndi ṱoḓa khou ṅwala zwithu zwone zwa motivator ndi dzi nyimbo dzone nda thetshelesa ndi dzi movie dzone nda dzi vhona zwiṱori zwone vhathu vha nga mbudza uri okay nṋe ndi khou ṱangana na hezwi na hezwi na hezwi zwone nda vha ndi khou tou zwi observer and I believe mostly zwone nda zwi ṅwala ndi zwithu zwone ndo swika hone nda vha ndi khou amba na vhathu na pfha uri okay muṅwe muthu u khou pfha uri ene o neta nga vhutshilo and nda vha ndi khou zama ndi khou ḓivhusa uri instead of ndi mu judge uri why a khou nyaga u ḓivhulaya ndi funa u thoma nda pfhesesa uri o swikisa hani uri a swike afha ngori hezwi zwithu ndi mimuya ni a swika hone vhaṅwe vhathu vha mbo ḓi ri for me uri ndi pfhese uri ndi swika hone ndi ri ndi khou nyaga u ḓivhulaya ndi zwa uri ndi khou nyaga u pfha uri pain yone nda khou i pfha na ndi tshi ḓi khatha i a swika hone dzi a lingana kana yo khatha i a ease the pain yone nda khou i fila so then ndo ḓivhudza uri as a poet ndi funa u swika hone nda vha ndi khou tshimbila in the brain ya vhathu ndi khou zama u pfhesesa zwiṱori zwavho uri na vhathu vhone vha tshi vhala vha kone u ḓipfhesesa uri ndi zwine ndi ngani ndi tshi khou ita zwithu so ndi ngani ndi tshi humbula so ndi ngani zwithu zwi so hafha vhutshiloni and I think it was more of like ndi khou nyaga u fha vhathu a different perspective to specific things and yeah just like that kada nkhumisela murahu kha ḓuvha ḽero thoma u tou ṅwala zwe vhaṅwe vhathu vha zwi vhala ngauri ndi khou sokou ḓivhusa uri u hafha hayani ṅwana muṱuku u hafha hayani o ṅwala khou ṅwala nga mathuphu khou ṅwala nga zwithu zwo vhaisa nga u ralo u sathu pfhesesa uri eno ndi ngani a tshi khou ṅwala nga izwo zwithu ho itea mini hone yo vhaliwa nga nyi bugu bugu thi ndo i ṅwala ndi kha grade 11 and zwirendo zwe nda zwi ṅwala nda ndi tshi zwifha mukomana wanga most of the time
which basically the editor yanga yo thoma before I get an editor to edit everything. Ngori ndi ene one u ḓo mbudza uri okay maybe hapa yeah maybe I ofno ṅwala so na so na so, and I think tshenda tshifuna ndi zori it was not a matter of back home but sorry why ndi khou ṅwala zwithu zwa so, it was a matter of bo vhona uri no mudzimu vha khou ita something through you and ari khou tea u zwi tendela uri zwi soko wela fhasi kha ri ite something ngazwo. So yeah, I loved that ya uri a vhango soko assume quickly uri no zwi amba uri muthu khou ṱuwa going through this ndi zwithu zwone mudzimu khou zwi vhea uri okay kha vhona uri ndi hezwi zwine zwa khou itea, ri khou nyaga uri na vhathu vhone vha khou balelwa zwi vhona vhone vha khou soko u tshila kha in their own world vha zwi vhona uri even in your own world vhaṅwe vhathu vha khou go through something like this. Yeah. Tichilesiwa phala FM ri tshi Roḓigeḓa ra vho vula radio zwa zwino kana hone vha tshi khou ri ṱalela fhaḽani kha YouTube kana kha Facebook hune vha ri wana kha phala FM ri na misi yoṱhe kha vha zwi ḓivha uri namusi ro dzula na vhanwali vha dzibugu hu itela u pembelela heḽi ḓuvha line ḽa vhori kha uno ṅwedzi ri nalo line ḽa vhori ndi ḽa u pembelela dzibugu dza ḽifhasi khathihi na u gandisa. Zwone ha mthitsheleso wa phala FM ri tshi khou itela uri ṱuṱuwedze na vhaṅwe vhathu vhane vha vha uri khamusi vha na muhumbulo vho nga ḓiwana vha khou ṅwala dzibugu fhedzi vha pfha uri ri na ri ḓivha uri ḓo zwi thoma ngafhi. Khoyu muṅwe wana khou amba uri o tou ṅwala bugu no litsha tshikolo vhuya a ḓi litsha a ri na dzibugu no dzi funa tshiṅwe tshifhinga nda ndi sa dzi funi zwo ḓi tou simuwe hezwi zwithu zwezwi musi a tshi khou ḓi aluwa. Tshimagadzo mafhungo o litsha tshikolo hu na vhathu vhane vha vho litsha tshikolo zwa zwino naho vha sathu vha vhaṅwali vha dzibugu fhedzi muthu o litsha tshikolo ngori khou sokou pfha uri zwa tshikolo zwi na mushumo vhaṅwe a si uri a zwi na mushumo vhaṅwe ndi nga nṱhani uri vha khou shavha u kolelwa vha khou shavha u seiwa vhaṅwe ndi kale vho feila no feila ḓori vha ṱuṱuwedzo kana fhani ṱuṱuwedzo hoyu muthu ono khou thetshelesa zwa zwino ane a vha uri u kha iyo nyimele yeyi na ḓiwana ni khayo. Nṋe ndi nga tou mubalela tshiṅwe tshirendo tshi no vhidzo tshine ṱhoho yone i ri ṱalifhani tshirendo tsho ima ngei nḓila tshi kha bugu yanga ine i vhidzo pfhi sumba nḓila. Tshirendo tshi ri pfunzo ndi mahala, u vhala bugu ndi mahala, u bvelela ndi mahala, u pfuma ndi mahala, u dovholesa murole zwi a ḓura, muṱa u sheledziwa nga muholo muthihi, u aluswa kha muṱa u si na tshithu ndi zwine ndavha hune na zwiṅwe zwisiwana zwa risea hune na zwiṅwe zwisiwana zwa ntsea. U bebwa ndi tshisiwana a si ndavha yanga ndi ndavha ya vhabebi, u fa ndi tshisiwana ndi ndavha yanga, vhabebi vho alusa vhe ndi tea u ima nga milenzhe yanga, nda vha sumbedza lufuno, nda vha livhuwa, nda vha rudza mbilu. Vhaṅwe vhathu a vha na bivhili ine vha i vhala ndi nṋe, mpho ine nda vha nayo vha a i tama, nṋe ndo dzula nṱha hayo. Ndi yone ṱhuṱhuwedzo ine nda nga nekedza vho vhathu vhane vha khou bva afha u vhala bugu dza tshikolo ngori nṋe ndo kona u litsha tshikolo nda fhedzisela nda humela murahu nda fhedzisela nda kona u swikelela u wana na bachelor ye ya kona u ngisa na yunivesithi. Dzangalelo ḽo ṅwala bugu ḽo bva u thoma u ṅwala bugu ye nda ya thoma u i gandisa ndi bugu ine ndo i bvisa nga 2020 nga tshifhinga tsha COVID-19. Ndi tshi bvisa bugu eyo ndi tshifhinga tshe nda vha ndi khou ita ndi tshi funza vhana online ngori vhana vho dzula mahayani nda khou ḓi vha funza Tshivenḓa nga samusi ndi mudededzi nda tshi vha khou funza online. Ndi hafho he nda kona u zwivhona zwori vhunzhi ha vhana vhane nda vha funza vha khou balelwa u vhala Tshivenḓa, vha khou balelwa u ṅwala Tshivenḓa. Thaidzo i ngafhi? Thaidzo ndi ya uri bugu dze vha phakhelwa dzone vhunzhi hadzo dzi na vhukhakhi na material ane vha khou a shumisa a ngo tou ṱanḓa ha tou vha na mafhungo manzhi. Ndi zwine zwa khou ita uri vhana vha kone u balelwa u vhala na u ṅwala. Ezwo zwa vha zwone zwone ṱuṱuwedza uri ni ṅwalele vhana ngori nda ndi khou pfha na mbuso yori na thoma ngo ṅwalela vhana khezwi songo thoma nga rinevho. Bugu ye nda thoma u i ṅwala ndo i ṅwala ndi khou i ṅwalela vhana ndo sedza mini heyi bugu iyi ndi bugu ine yo aligna na ATP ndi zwine vhana vha funziwa zwone kilasini ḓuvha na ḓuvha. Hafha na luambo nda ndo lu vhuisela fhasi ndi bugu ine ṅwana ene muṋe a kona u ḓigudisa Tshivenḓa ngauri ina mbudziso ina dzi nḓowenḓowe ya dovha vha na phindulo dza hone. Ndi nga ndo i ṅwala nga Tshivenḓa, ndo i ṅwala nga Tshivenḓa ndi khou itela uri mini vhana mahayani vho makhulu wavho vha kha ḓi tou vha vhalela vha vho thetshelesa vhana kana muṅwe muthu a nga ḓi mu vhalela ṅwana vho thetshelesa. Ndi zwe nda kona u fhedzisela nda zwa kona u ngita ndi kona u fhedzisela ndi anḓadze bugu iyi ino vhidzwa pfhi sumba nḓila ndi yone bugu yanga yo thoma ye nda i anḓadza nga 2020. Masindi kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzo vha muṅwali wa bugu hafhanoni kha nḓowetshumo heinoni ho ḓalesa vhatshena
tshiṅwe tshifhinga na dzibugu musi u tshi lingedza yo khokhonya uri kha iyi bugu ni nga kona uri thusa nga nḓila ḓe unga wana vha tshi khou pfuka yau ngauri i tovha nḓowetshumo ine ya vha uri yo ḓalesa vhatshenani ndi vhone vhane vha tonga ri vha vhonela vha tshi nga vha khou bvelelesa nga maanḓesa u fhirisa vharema. Kha ri ḓo lavhelesa uri khaedu dziṅwe dzine ene o ṱangana nadzo kana dzine a khou ḓi ṱangana nadzo sa musi ana bugu yawe yo thoma ndi dzifhio? I think u wana vhathu vhone vha ḓo ni tikedza vha ḓo vha hone mara zwe nda zwi vhona ndi zwa uri heyi path yone na i tshimbila ni ni noṱhe lwendo lu ni tshimbila ni noṱhe uri ni kone u swika huṅwe fhethu ni zwi ita ni noṱhe. It's a matter of ni rabela nangwe vhathu vha ri okay ri ḓo vha ri na inwi ri ḓo ni isa hafha na hafha it's still ni noṱhe uri ni rengise dzibugu zwi a konḓa vhaṅwe vhathu a vha tsha vhala dzibugu vhaṅwe vhathu kana vha anḓani na zwirendo vhaṅwe vhathu vha tou vha picky right so a zwi easy a zwi ngo leluwa sometimes ni a swika hone na ḓivhusa uri kani ndi litsho ṅwala mara na humbula uri mara u ṅwala zwi thusa muṅwe muthu ngori ri tshi khou vhona zwino kha shango ḽa zwino vhaṅwe vhathu vha kone u ḓihumbulela ende zwe nda zwi vhona ndi zwa uri u vhala zwi a ni thusa uri ni kone u ḓihumbulela zwi a ni thusa na uri ni kone u humbula na phanḓa ngo tou kona u vhala zwiṅwe zwithu zwa muṅwe muthu zwi a ni thusa uri ni vhe na dzi idea to certain things mara I don't think nga dzi challenge dzone na swika hone na dzi vhona ni funa u thoma na stop u ita I think ni funa u lwa until vha tshi ḓivha dzina ḽanu yeah that's what I would say. Tshimagadzo kha muṅwe muthu o dzulaho mahayani haningei ane a khou thetshelesa zwa zwino ane khou pfha uri ndi khou tama u ṅwala bugu fhedzi a thi ḓivhi uri ndi thome gai ndi itani bugu dza hone khamusi dzi ḓo vha dzi tshi ṅwaliwa nga hanevha vhane vha vha uri khamusi vha amba na zwikhuwa nṋe na tshikhuwa eḓari a thi tshi koni ni nga ri mini khae ri thoma gai lwendo lwa uri muthu a ṅwale bugu? Ya nṋe ndi nga ri muthu ane a khou ḓo ṅwala bugu muṅwe na muṅwe u na tshiṱori tshine a nga ḓi tshi anetshela vhaṅwe vhathu zwiṅwe zwi zwa nṱuṱuwedza ndi kone u ṅwala bugu ndi zwa uri nda ndi na mafhungo manzhi ndi tshi vhudza vhathu ndo mu vhudza muthu matshelo ndi dovha ndi tshi humela khaye nda wana o hangwa nda humbula uri ndi khwine ndo tou zwi ṅwala fhasi ngauri bambiri a ḽi hangwe nda ṅwalela hone muthu nga mbudza mafhungo na musi matshelo voṅwe o hangwa zwavhuḓi ndi nga ri muthu ane a khou ḓo dzhenelela sie ḽo ṅwala bugu a nga ḓi ṅwala tshiṱori tshawe tshine bambiri a ḽi nga ḓo hangwa ndi nga ri mafhungo ane a ḓo dzula u swikelela zwavhuḓi ngori ndi so nṋe ndi khou vhudza Miss P mafhungo anga Miss P matshelo ḓo vo o hangwa mafhungo anga ndi khwine ndo a ṅwala kha bambiri ḽine bambiri tshiṅwe tshoṱhe ndi tshi ḽi ṱoḓa ḓo kona u dovha nda zwi vhala na vhananga nga murahu miṅwaha i tevhelaho vha ḓo fhedzisela kona u vhala mafhungo ayo ndi nga ri muṅwe na muṅwe a nga ḓi ṅwala bugu ya ngo tou pfhi ndi ya vhatshena kana ndi ya vhathu vhane vha na tshelede na muthu ane a na tshelede u a kona u ṅwala bugu a i anḓadza ya ḓi pfala shango ḽoṱhe. Ni muṅwe vhathu vhane vha vha uri ni na bugu dzi no fhira nthihi ende khethi dziṅwe dzine dza vhone hafha kha ri ḓo lavhelesa lwendo na uri khaedu dzine na ṱangana nadzo uri ni swike he na tou dzi anḓadza nga urali ra vha nadzo hafha nṱha ṱafula nga urali ri tshi khou lavhelesa tshenzhemo yaṋu tshe tsha nṱuṱuwedza ndi kona u ṅwala bugu nnzhi ndi tsha uri ndo ri ndo ṅwala bugu nthihi yo thoma ine ndo vha ndo i ṅwalela vhana heyi bugu ya kona u swikelela heyi ya kona u wana na pfufho yo tou wana pfufho fhedzi pfufho iḽa award ye nda i wana ya African Authors Awards ndi ye ya fhedzisela ya kona u ngita uri ndi vhuye yo ṱuṱuwedza ndi kona u ṅwala dziṅwe bugu nda kona zwino zwori zwongo ndi na vhukoni zwombo zwori ndi khou ṅwala bugu nga nḓila heyi bugu yo thoma i vhaṅwe vhathu vhane vha nnḓa vha kona zwino zwori hoyu muthu na vhukoni ndi khwine ri khou mu ita mini ri khou mu ṱuṱuwedza nga u wana award ndi tshi vhuya lwa vhuvhili hedzi bugu hedzi nna dzane dza vha fhasi hafha ndo dzi publisha nga ḓuvha ḽithihi ndo dzi ṅwala khathihi mara dzo anḓadzwa nga ḓuvha ḽithihi ngauri ndo ndi wana ṱhuṱhuwedzo ya award ya bugu ndi bugu dzine hedzi bugu dzoṱhe nna dzo publishwa nga ḓuvha ḽithihi mara dzo ṅwaliwa nga ḓuvha ḽithihi a dzo ṅwaliwa nga ḓuvha ḽithihi dzo tou anḓadziwa nga ḓuvha ḽithihi ndo dzi ṅwala dzoṱhe ndi khou ḓi ṅwala ndi sa khou anḓadza ndi sa khou anḓadza u anḓadza ndo dzamba dza anḓadziwa nga ḓuvha ḽithihi ndi muthu ane ndo kona u swikelela u anḓadza bugu nna nga ḓuvha ḽithihi fhedzi ri khou ṱoḓa u ḓivha khaedu dzine ini no ṱanganaho nadzo zwezwi ni kha lwendo lwaṋu lwo bvisa dzibugu uri hu khou tou suvhiwa hafha fhethu zwoṱhe zwo tshimbila zwavhuḓi a ngo vhuya vha na khaedu na nthihi ya kha sia ḽa u ṅwala bugu ya ndi nga ri khaedu ndi ya uri vhathu vharengi maḓuvhano vhathu vhanzhi a vha tsha tou renga bugu nga nḓila zwavhuḓi ndi vhathu maḓuvhano vha tou shumisa mini dzi founu na zwoṱhe zwoṱhe zwavhuḓi ndi vho nga ri dzibugu dzanga so uri dzi kone u swikelela kha muṅwe na muṅwe ndi musi ṱhaṅwe ndo kona u dzi isa kha vho Amazon lune muṅwe na muṅwe a kona u i Google a kona u i wana kha dzi founu
mara dzibugu maḓuvha ano vhathu vhanzhi ungari vha tsha tou takalela u vula bugu nga maanḓa ndi yone khaedu ine nda nga yamba uri vhathu vhanzhi maḓuvha ano vha tsha tou rengesa bugu nga maanḓa. Fhedzi lwendo lwo u fhedza u ṅwala na isa gai na tshimbila nga nḓila ḓe holo lwendo lwone a lu ngo vha na khaedu ngo to ralo. Ya ngori bugu hedzi dzanga dzoṱhe hedzi dzo kona u swikelela na kha Department of Education library vho kona u renga bugu dza tshivhalo kha bugu dzoṱhe bugu ine ya kona u swikelela ndi heyi yoṱhe ino vhidzwa pfhi ndi pfunzo ndi ifa hedzi dziṅwe dzoṱhe hedzi na Department of Education ya Gauteng yo kona u dzi renga dzoṱhe dzi bugu hedzi ndi zwo kona u ṱuṱuwedza nga maanḓa ndi kona u isa phanḓa na ṅwala bugu. Na ḓivha wai ndi koni vhusa nga nṱhani ya uri kha muṅwe muthu ane a khou yo thoma u funa u ḓivha dzi khaedu dzine dza vha hone a sa sokou tou vhona u nga ri no dzula hafha kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa ndi nga nṱhani ya uri zwo leluwa nga maanḓa ndi zwithu zwine a sokou tou takuwa zwa sokou tou itea. Zwino ndi zwa ndeme uri zwezwi ri tshi khou amba na vhathu uri vha sumbedze na dzi khaedu dzine dza vha hone kha zwine ra vha ri tshi khou ita zwone. Ndi ḓo ita tsumbo sa nṋe ndi muhashi nga u rali khaedu i vha yo uri ndi nga ri ndi khou ita mbekanyamushumo ine na ri ani khou ḓa ndi khaedu na yeyo ngo zwi amba ri funa u tou zwi itisani. Zwino ndi tama vhathetshelesi kana vhaṅwe vhathu vhane vha tama u vha hafho hune ini na vha hone vha tshi ḓivha nga dzi khaedu dzine na vha no ṱangana nadzo uri ni kone u swika hafho hune na vha hone. Masindi musi a tshi amba zwi konadzea sa ambe nga mudzimu kha ri ḓo lavhelesa uri lutendo lwo ṱuṱuwedza nga nḓila ḓe Masindi ane ra khou mu vhona hafha namusi. U amba ngoho ndi tshi khou hula ndo vha na point yone nda ndi sa tendi kha mudzimu nda ndi tshi hana vhathu vha tshi vhudzisa uri ni ya kerekeni nda rai na thi anḓani na mudzimu mara nda swika hone a thi pfesesi like it's a supernatural thing tshe tsha itea nda swika hone nda vhona mudzimu zwezwi ri tshi khou debate nga mudzimu versus science spirituality versus Christianity ndo swika hone lutendo lwanga lwa vha ri khou hula ngori nda thoma u vhona vhukoni ha mudzimu nda kona u vhona the goodness and the grace of God ndi uri na kha tshiṅwe na tshiṅwe conversation dzanga there is no way nda sa ambe nga mudzimu kha tshiṅwe na tshiṅwe tshone nda ita there is no way nda sa ambe nga mudzimu and maybe ndi nga ri also ngo hulisiwa u tshi hulisiwa nga mudzimu automatically you find a place where you believe in it. Mara besides that I feel like ndo swika hone nṋe nda ḓi vhudzisa uri ndi khou nyaga u ya gai zwavhuḓivhuḓi ngori ndo swika hone nda vhona uri sa vhathu ri nyaga u believe kha something and nṋe nda wana uri ndi kholwe kha something nda ndi khou nyaga u kholwa kha mudzimu ngori ndi yene nda pfha ngaye ndi yone nda mu vhona kha zwithu zwoṱhe ndi yene nda mu vhona uri o fareledza myanga khotsi yanga vhabebi vhanga everybody my family nda vhona uri okay nḓila ndi yone kha ndi kande ine ndiye ndi vhona uri ndi ḓo ya gai and ever since he's never failed me. Kha ri ḓo lavhelesa thikhedzo ine i wana afha hayani kha vhabebi vhawe na kha vhana vha miyawe ngauri u sumbedzisa zwa uri muthu wa vha tshi khou ṱola bugu yawe lwa u thoma wa vho mukomana wawe. Thikhedzo ya vhabebi vhanga I would say is as every time ndi tshi khou ṅwala nda ri okay ndi khou nyaga u vhala hezwi vha vha tshi nga dropa zwithu tshiṅwe na tshiṅwe vha ri kha ri thetshelese u khou ri mini vha mbo ḓi ri oh this is beautiful vha commenta hone vha khou commenta hone and I feel like even now vha make sure oh u kha ḓi ṅwala how far are you mini u khou nyaga u ya gai as we're speaking now vhabebi vhanga vho decide uri ndi bvise iṅwe bugu yone nda khou ḓo i ṅwala ndi vhone vho decide not ene yeah a thi tshelede i khou bva kha vhone nṋe thina tshelede so I can't really say okay ndi khou nyaga u bvisa bugu so vho mbo ḓi ri no kha ri bvise bugu this year ndi khou ḓo i title a vow which means to uncover ndi iṅwe bugu ya zwirendo futhi and I think just by that ndi khou vhona the support thikhedzo ya vhabebi vhanga vha khou vhona uri let's not leave this as a one time thing let's not make you a one hit wonder ari we say somewhere and besides that I think as well as just them vha tshi posta zwithu zwanga zwi a sumbedza uri ndi thikhedzo vha tshi dzhena tshifhinga tsho vhudzisa uri okay mukomana wawe o ḓi zwi sedza zwithu zwawe oh mini it's more than enough amba nga mafhungo a masheleni zwino muthu ḓo wana u tshuwa zwino a tshi uri masheleni zwombo zwo ri fhethu khou ṱoḓea masheleni manzhi ri khou amba nga masheleni manzhi ano khou ṱoḓea uri ndi kone u bvisa bugu thi ḓivhi zwo ri masheleni ndi manzhi hani or asi manzhi hani mara zwone nda ḓivha ndi zwo ri nṋe the first time ndi tshi khou publisha bugu ndi tshi khou amba na publishera the first thing tshe ambudzisa ndi zwo ri kha ndi sende manuscript a tshi fhedza u senda manuscript ambo ḓi editor a tshi editor ambo ḓi thoma u amba na miyango uri okay this quotation ndi hei ri ḓo vha ri khou charger kha the cover of the book ri ḓo vha ri khou charger for the editor ri khou charger the fact that okay dzi copy ni khou ṱoḓa ngana maybe kha ni khou ṱoḓa maybe 200 copies ḓo vha ngana and what not a thi sure uri ndi vhugai I don't think mara uri zwi a ḓura
But at some point, if you get to a point where launcher, then yeah, mashelini ajena, ngori maybe nukonyaga venue. Mara luckily for me, through the grace of God, kereke yanga House of Grace Ministries by Apostle Livingstone Simango, mbodiri no, nikotio to the venue rihone. Rner doba na inwi nido launcha bugu ya nwanefo. So at least ndondo save mashelini in terms of venue. Maraka bugu I had to take out ngori ndondo hobo we publish bugu za I think 400 copies. Yeah. Arabelesa ngeo masheleni uri ndiso zwine ino rivhudza na rifuvhesa uri hai so mwana muanga ḓi ṅwalela zwi amba zwori a si tovha zwithu zwine zwa nga to mḓurela ngo to ralo. Ya, u anḓadza bugu zwone ndi u to ambedzana na publisher zwavhuḓi. Publisher dzia mitengo ya dzi publisher yo fhambana zwavhuḓi. Ndiso uri kana ndi kone u anḓadza bugu yanga kha publisher ne mutengo fhasi zombo ndi kho to vhambedza kha publisher ṱhaṅwe dzo swika 3 kana 4 nda kona u vhona ine vha fhasi nda kona u shuma nayo muthu. Habe huna vhaṅwe vha vhorine vhane a ri to pfesesa zwavhuḓi pa ngo si kwamba nga mathemo ni ri dzi publisher ndi na zwo publisher ndi na u publisher ndi muthu fhedzi onoyo u to pfi publisher ndi muanḓadzi. Yeah. Ngauri ri a fanela u ṱalusa uri vha zwi pfesesa uri kha muanḓadzi ndi khou isa bugu yanga ine ndi tshe ndo to i ṅwala. Ndi tshi isa khaye ndi ene ane a ḓo kona u tshimbidzela zwithu zwoṱhe zwo u swikela bugu i tshi bva. Yeah, ndiso nṋe ndi to ṅwala bugu nda ḓi type nda kona u rumela kha muanḓadzi ene u vha na vhathu vhawe vhane vha ḓo edita bugu. I tshi vhuya bugu ḓo vhuya o designer zwoṱhe na cover bugu yo fhelela zwavhuḓi ya fhedzisela ai printer kana ḓimpha copy dzoṱhe dzo fhelelaho. Ḽiṅwe fhungo ḽe ḽa vha hone nga nṱhani uri ni muṅwali wa dzibugu dza vhana ndi ḽa uri vhana vha fhano kha ḽa Afrika Tshipembe vha khou balelwa u vhala. Kha ri ḓo lavhelesa uri ndi nḓila dzifhio dzine ra nga dzi shumisa u thusa avha vhana ngauri vhabebi vha khou thetshelesa nga tshino tshifhinga uri navho vha ḓiwane vha muṱuku vhane vha vha uri vha khou vhala ngauri ndi vhona u nga ri na thikhedzo ya ṱoḓea hafha hayani. Nṋe ndi nga ri vhana vha khou balelwa u vhala ngauri ndo sedza grade class dze nda dzi funza vhana vha grade 4 vha balelwa u vhala ngauri vha tshi bva kha grade 3 vha funzwa thero ino nga sa maths nga Tshivenḓa vha funzwa life skills nga Tshivenḓa thero ine vha funzwa nga English ndi English yoṱhe ha vha na thero ya Tshivenḓa vha guda thero hedzi dzoṱhe nga Tshivenḓa nga nḓila ya thero ya English so vha swika grade 4 vha vha na vhuthada ndi hafho lune ṅwana mudededzi ana kufunza mbalo vha ḓo wana ṅwana a khou ṅwala mbalo hafhaḽa ṅwana a vhuamba maḓana na maḓana ngauri o ḓowela maḓana kha grade 3 nga nnyi. Tshiṅwe hafhu ndi nga ri hu na bugu hei ino vhidzwa pfi tsumbanḓila ya grade 1 u swika kha grade 3 ndi bugu ya mibvumo hei ndi hafho hune musi mubebi aya ana khou thusa ṅwana mibvumo hei a ri muthusa a vha khou thusa ṅwana u fana ṱhaṅwe na dzi alphabet a vha to amba uri A B C D ndi hezwo zwine vha ḓo amba uri A B C D zwine riṋe ra ri ita dzi A B C D nga tshifhinga zwashu. Ṅwana nga si kone u phula arali vha khou to amba nga A B C D uri ṅwana vha khou musumbedza uri hei ndi A hei ndi B hei ndi C zwombo ḓo ḓi amba uri A B C D zwombo uri hafhaḽa musi ndo amba ngei nḓila ndi hafhaḽa hune ṅwana u a kona u ḓivha uri heiḽa A i khou yelana mina apula kheiḽa zwombo ri khou amba kheiḽa B nayo ya vha khou amba na D ya vha khou amba. Ndi zwine musi ro gudisa vhana a ri shumise nga nḓila ye na mibvumo ṅwana wa ḓi muthoma kha mibvumo a vha u a fhedzisela kona u vha nga nḓila a khou kona u vhala. Fhedzi ni tshi lavhelesa hune ra vha hone zwa zwino ni vhona u nga ri khou phuletshedza ngauri ṱhoḓisiso ndi ṱhoḓisiso itiwaho miṅwahani miraru mina yo fhiraho. Namusi ni nga ri hu na u phuletshedza ri tshi khou lavhelesa kuvhalele kwa vhana? U swika zwino vhana vha khou kundelwa nga maanḓa. Vhana vha khou kundelwa nga maanḓa ndi vhona uri vhana vha vhe nga nḓila ya vhuḓi vha kona u vhala ndi vhona uri mutingati arali wanga vha hone vhukati ya mudededzi na mubebi arali mubebi ḓuvha na ḓuvha a tshi sedza mishumo ya ṅwana a sedza uri ṅwana nga o vhuya na mushumo ufhio a ḓi muthusa zwi a kona u ita uri na ṅwana a ite mini a kone zwavhuḓi. U fana nda kha bugu hei huna ndi bugu ya mibvumo ine ndo i ṅwala nga Tshivenḓa nda na ṅwana nga English ndi khou itela uri mini ndi khou lingedza u thivha gepe heḽiya ḽa grade 3 uri ṅwana ane a khou balelwa nga English a kone u ṱangana na mini a kone u ḓivha zwa uri hezwi ṅwala nga English kha Tshivenḓa zwi ṅwala nga nḓila English zwi so
ai ṅwala wa Tshivenḓa fhedzi ndi bugu ya mibvumo huṅwe ṅwana nga English ndi khou tou thivha gap eḽia ḽa grade 3 une ṅwana vha guda thero dzoṱhe nga Tshivenḓa. Masindi, ene u kha tshiimiswa tsha Alkebalan Authors Platform ndi tshiimiswa ḓitshi? Tshiimiswa hetshi ndi tsha u thusa vhathu vho no ṅwala, creatives I could say, kha ni khou ṅwala dzibugu, ni tshi khou ṅwala maybe dzi novel, dzi poetry, whatever type of writing yone na vha ni khou ita, vha vha khou zama uni what can I say, uni protect should anything tshone tsha itea, uni tsireledza kharali ha itea something tshone maybe tshi violate your right as a creative, vha ḓovha vha na inwi vha tshi khou ni thusa. Yeah, and vha ḓovha vha ni thusa uri ni kone u vha ni khou advertise zwithu zwaṋu, dzibugu dzaṋu, hu na membership fee. Yeah. Afha a tshi ri u tsireledziwa sa muṅwali ndi vha ndi khou tsireledziwa nga nḓila ḓe? Hu na zwithu zwone zwa vhidziwa plagiarism. Ri a swika hone sa vhaṅwali ri a ṅwala zwithu vhathu vha mbo ḓi zwi tswa. That's where vhone vha ḓo dzhenelela vha ri okay, this is what we're seeing, ra ḓivha uri ndi zwithu zwa muthu hezwi, vha ḓo vhona uri vha ḓo dila na zwithu zwa hone hani. Yeah. Ndo pfa tshi khou amba nga nḓila dzo fhambanaho, isi ni nḓila a khou amba nga kuṅwalele ko yaho ngo fhambana. Kha ri ḓo lavhelesa ko kuṅwalele ngauri zwi amba zwori ndi hone hune nda tea u thoma hone musi arali ndi muṅwali ndi sathu takutshedza nda dzhia bullpen namba 2, zwi amba ndi funa u ḓivha uri ndi khou ṱoḓa u ṅwala mini, ndi khou ṱoḓa u ṅwala bugu ya story, ndi khou ṱoḓa u ṅwala zwirendo, kha ḓo ri vhudza nga tshaka dzo yaho ngo fhambana. Kha nḓila ine nda nga ri musi ndi tshi takuwa ndi khou ṱoḓa u ṅwala dzibugu nda tea u nanga khazwo. Kha ni khou nyaga u ṅwala dzibugu, I don't think hu na specific way yone na khou tea u thoma ngayo u amba ngoho. Nṋe ndi tendela kha uri muthu o fhiwa something tshi bva naturally, a tshi gudisiwi muthu, nangwe muthu a tshi khou zama u ni stop, a tshi khou thama a khou nyaga u ni discourage, a zwi itei, tshi nga ngomu hanu tshi ḓo bva that way, meaning that kharali ni khou tea u vha a monologue writer ni ḓo vha a monologue writer, kha ini ni khou tea u ṅwala dzi novel ni ḓo ṅwala dzi novel. Nṋe ndo ḓi zama u ṅwala dzi novel, zwi a ḓi ita here and there mara zwi a konḓa, maybe because a zwiho nga ngomu ha nṋe, a si zwone mudzimu zwe a mpha zwone. And I remember ndi tshi khou hula makhulu anga vha tshi ri ni tshi bebiwa thi ni vha no puta zwanḓa, vha ri ni tshi khou puta zwanḓa ni vha ni na dzi luck dzanu, so maybe it means that na dzi gift dzanu dzi vha dzi nga ngomu ha zwanḓa zwo putelwaho. So which doesn't mean uri vhathu vha songo zama u ṅwala. I do believe that zwezwi u tshi khou practice wa swika hone u tshi kona, maybe wa ḓi thoma nga dzi dialogue ngori zwi simple, ndi vhathu vhavhili vha tshi khou amba na zwi escalator, na swika hone ni khou ita vhathu vhararu vha tshi khou amba, ni a swika hone na thoma u ṅwala na dzi essays na dzi expander dza thoma u vha dzi novel na dzi short stories and what not. I think muthu a songo ḓi limiter just because no balelwa nga novel a zwi amba uri ni ḓo balelwa nga short stories, just because no balelwa nga short story a zwi amba uri ni ḓo balelwa nga poetry. And on top of that a huna a specific way yori poetry yo ima nga nḓila hei, i funa u rhyma na mini zwithu zwoṱhe hezwo zwithu zwi songo vha na zwithu zwone zwi a ni stressa. Ṅwalani ngori ni khou funa u ṅwala, ṅwalani ngori ni na maipfi o dzula kha inwi one na khou pfa uri ni khou nyaga u vhudza vhathu, muṅwe na muṅwe na tshiṱori nga ngomu haye. And I believe uri kharali ni na tshiṱori ni songo tshi dzumba, tshi ṅwaleni, irani vhathu vha tshi vhale, nangwe tshi si in the way tshone zwo ḓowelaho, zwi ṅwaleni, tshi ḓo amba na muṅwe muthu ḽiṅwe ḓuvha. Zwi amba zwori ni mafhungo o vha na tshiṱori nga ngomu hanga, hetsha tshiṱori ndi tshone tshine tsha ḓo ndaedza uri bugu ine nda khou i ṅwala ndi mini. Yeah. Tshi ḓo ndaedza uri ndi novele, ndi tshiṱori tsha bugu ya zwiṱori kana ndi khou ya zwirendoni. Yes, ngori sometimes iva ri nga ri ndi message, a short message, ndi yone ra swika ra itani ra ṅwala zwirendo. Kharali i tshiṱori tsha serious, ndi yone ra swika hone ra wana ri khou ṅwala dzi novel. Yeah. Afha kha Tshimagadzo nga ngomu afha ha vhona mini? Ndi tshi thoma u ṅwala bugu, nṋe ndi nga ri dzanga ndo dzi ṅwala ndo sedza nḓila ine vhana vha khou balelwa ngayo zwikoloni, nḓila ine vhana vha khou balelwa ngayo u ṅwala na u vhala. Ndi zwe zwa ngita ndi fhedzi zwi nṱuṱuwedze ndi kone u ita ndi ṅwale bugu ine i ḓovhe kha level yavho vhanavho, na u sedza uri zwikoloni vhunga sa musi ndi mudededzi ndo nda sedza uri zwikoloni vhunzhi ha vhana vha khou guda nga bugu dzine dzina vhukhakhi, zwi fhedza zwa ita na ṅwana a si ḓivhe tshithu zwavhuḓi, u ḓo ḓi dzulela u vhala no vula vhukhakhi tshifhinga tshoṱhe. Masindi, ri khou vhona afha noni TED Talk UCT nga 2021, kha ḓo ri ṱalutshedza nga tshenzhemo yawe hanefhaḽa. Hey, yeah. First of all, ndo swika ine ndi nga ri industry yone nda ndi songo i ḓowela.
ngori ndi platform khulwane nga maanḓa in terms of the way ni khou ḓo ṅwala zwithu zwa hone, the way ni ḓo amba ngayo. Ndo wana ndi khou tea u vhea so many nights into it, dzi practices, dzi meeting. On top of that, nṋe nda ndi khou zwi ita online. Everybody vha vho ṱangana, I would say. Ndo swika hone ndo change my speech nga ri luraru. Ngori ro thoma nda ndi khou nyanga amba nga spirituality. Ha swika hone vha thoma amba nga politically speaking it's incorrect uri u ambe nga religion nthihi. Ngori ri funa u humbula uri vhathu vhoṱhe hafha a si roṱhe rone ri vha Kriste. Huna vhathu vhone ri tenda kha zwithu zwo fhambanaho. Exactly. So nda swika hone ndi khou ḓivhusa uri yo mara mudzimu ndi iteni zwino, right? And nda mbo ḓi humbula something tshone tsha no amba na nne mostly tshone vhana vhanzhi vha ṱangana nazwo, bullying. Nda ri no, let me talk about bullying. And muthu ane a khou ri thusa, one a khou leader everything, o mbo ḓi nthusa uri ndi kono u swika hone nda vha ndi khou zwi ṅwala according to the standard ya TEDx UCT, as well as ndo swika hone nda tshi vhusa na mudededzi wanga Mr. Masimba, one of my favorite English teachers. Ndi vhone vhe vha swika vha ngita uri ndi vhe passionate in English, vhe vha nṱuṱuwedza as well na khou ṅwala vha tshi ri I'm an eloquent speaker and ndi a kona u ṅwala. Hezwo zwithu zwone a thi zwi hangwi. In everything that I do, thi zwi hangwi, ndi a zwi humbula and zwi a nthusa, even ndi tshi feel uri even in that moment ndi tshi khou ita zwa TEDx ndi tshi khou feel ungari okay ndi khou nyanga u litsha, ndi tshi humbula uri mara huna vhathu hangei nnḓa vho ntsedzaho, vhone vha khou believe kha nne. Ndi tshini tshine tsha vha ita uri vha kholwe in the thing that I do, meaning that huna something tshone nda khou tea u tshi sumbedza vhathu, and from then I never gave up. Kha ri ḓo lavhelesa pfunzo uri I thusa hani kana yo muthusa nga nḓila da dovha ri vhudze na zwori u bva musi a tshi pasa murole wa 12 a ya ngafhi, hone iyo pfunzo yawe I vha I khou muthusa nga nḓila ḓe sa muṅwali wa dzibugu. Ngauri a thi ri huna bugu naho hu bugu nthihi, hu vha hu na dziṅwe nnzhi dzo ṅwaliwaho nge dzine a dzi thu bvisiwa kana dza thu anḓadziwa. Yeah. Ndi tshi fhedza grade 12 ndo mbo ḓi ya Eduvos where ndi khou vhala data science, and I know zwi different compared to ne ndi khou vha muṅwali. Nṋe ndo swika hone nda tenda uri a thi khou nyago u wiseliwa kha zwithu zwanga. I felt like zwe nda guda at some point ndi tshi khou ita English he nda swika hone nda change tshikolo ngori grade 12 yanga ndo mbo ḓi ita ndo ita Emmanuel Christian School. Ndo guda uri vhathu a vha vhoni zwithu nga nḓila dzo fana, vha vhona nga nḓila dzo fhambanaho, meaning that ni a swika hone vhaṅwe vhathu vha ḓi ni vhudza uri no hezwi zwithu a zwi khou tea u vha so, no ḓowela u vhudziwa zwithu zwavhuḓi. Ni a swika hone na vhona uri he vhana ndi khou ita mini tshone tsho khakheaho, tshone vhathu vha khou feel uri mini it's not up to their standard. Nda ḓi vhudza uri I don't think I would be able u kono u deal na hezwi zwithu going forward, uri ndi khou nyanga u ṅwala something, ndi khou nyanga u vhala something according to writing. What if I change her voice yanga? Because I believe uri in the way that na ṅwala ngayo huna voice yanu, and muthu kharali khou nyona u vhudza uri okay ṅwala ni nga hei nḓila, ṅwala ni nga no ni songo ṅwala nga hei nḓila, hezwi a zwi iti, ni a swika hone ni a loser na voice yanu, ni a loser na uri ni khou tea u ya gai. Ngori hezwi ri tshi khou tshimbila, hezwi ri tshi khou tshila hafha vhutshiloni ri na dzi directions are different, uri no fhethu hone ra khou tea u ya hone, and ri tshi swika hone ra dzhia na dzi nḓila dzone vhathu vha khou nyanga u ni vhudza uri okay dzhiani nḓila hei, ni a swika hone na loser na nḓila ye mudzimu a ni vheela yone. So nda ḓi vhudza uri no, ndi funa zwithu zwo no challenge, zwithu zwo no ita na maths. Nda ri okay, let me go for data science. Zwavhuḓi vhuḓi nda ndi khou nyoela for actual science, but clearly mudzimu a na dziṅwe plani, so nda ḓi wana ndi kha data science. And nda swika hone around my second year because ndi kha final year yanga zwino. Around my second year ndo swika nda vhona uri mara my creativity ya tamba, ya swika hone ya tamba in terms of the way that ndi khou tea u thinka ngayo, in terms of the way that maybe ndi nga wana uri ri khou tea u ṅwala zwithu according to u design, and ni khou tea u design something maybe ya dzhena in a part where maybe na blogging ya dzhena, maybe you wanna ni khou nyanga u ṅwala blogging according to IT, you want to ni khou nyanga uri vhathu vha ḓivhe nga IT, vha ḓivhe uri zwavhuḓi what is in it, ni inspire vhathu uri kha vha dzhene khazwo. Ni funa u figure a way ya uri ni ḓo ṅwala maipfi in a way that na vhathu vhone vha siho kha IT vha khou nyanga u vha interested no zwi ita. That's where creativity yanga I dzhena hone. Yeah. Kha ri ḓo lavhelesa hafho kha data science, hu na vhaṅwe vhane vha ḓo vha tshi khou ṱoḓa u tevhelela heḽo buḓo. Ḽi a tevhelea? Ḽi a tevhelea mara ḽi a konḓa. Ḽi nyaga tshikoloni zwi a konḓa. Ḽi nyaga muthu ane o ḓivhudza uri u ḓo vhala. Ndi khou amba uri wa swika hone na
na tea u khatha off na vhangani like ni a swika hone na vha isolated na ḓi vhudza uri okay ndo ḓela hezwi ngori zwi a dia coding dzi maths and dzi module dzoṱhe dzi include maths most of them ndi maths na coding and ni tea u zwi ḓivha uri kha maths ni khou tea u vha ni khou practice every day so if ni khou ḓi vhudza uri ni khou nyanga u ita zwa vhangani data science kha ni vhe no ḓo ima Tshimagadzo sa muthu ane a vhori hey na swika na litsha na tshikolo na ya na abet na vhuya na lwani tshi wela fhasi ni tshi takutshedza zwa zwino ani ngo litsha na tshikolo na musi ni mudededzi ni tshi khou funza ri khou vhona hafha kha bugu dzanu dza pfunzo hu na LLB ine ni kati nayo zwa zwino nṋe ndi muthu ane ndo to phasa grade 12 nda ya nda ḓiṅwalisa univene ndo nda ḓiṅwalisa ndi tshi ḓiṅwalisa nda fhedzi nda dovha nda ita mini nda dovha nda litsha univene ndo vha ndi khou ita media studies nda litsha univene uri nani ngo ṱoḓa u dzula hanefha nda dzula hone ndo ita media studies ndo dzhena nyana nda litsha tshe ndi tsha uri masheleni vha sa khou lingana zwavhuḓi hayani ndi hafho nda ṱuwa nda langana muṅwe khonani yanga ra fara mishumo ya tshifhinga nyana mabulasini ndi hafho ri khou shuma u kama gwavha ndi khou itela uri ndi kone u wana tshelede yo ya nda redzhistara university zwavhuḓi ngori hangezo ndo balelwa nga mafhungo a masheleni nda ndo redzhistara mara tshi ḓa kha vhudzulo mini na transport zwa khou konḓela nda shuma mabulasini ya lwa tshifhinga nyana ndi khou fara mishumo ya tshifhinga nyana ndi hafho nda fhedzisela nga semester yo thoma nda apply UNISA vha nṱanganedza zwa thusa ngori nda na tshelede nyana u redzhistara nda redzhistara nga ṅwe u tevhela na bazari nda kona na bazari ndi hafho nda kona u continue nda fhedza degree yanga ya education ine ndo dzhena 4 years ndi to fhedza education yanga nda vha ndi khou wana na mushumo une nda shuma Mamelodi ndi mudededzi nda thoma LLB ndo i thoma zwa zwino ho ndo fhedza ṅwaha fhelaho ndo to feila module mivhili na zwino ndi khou to dovholosa module mivhili fhedzi ndi ya themba uri semester ndi ya fhedza na ndo ita 4 years zwine zwa khombo uri vhane vha khou feila kha vha zwi ḓivha uri mafhungo o to takutshedza ra dovha hafhu ra ḓifhufhura mashika ra ya phanḓa ahuna tshino konḓa a ḓo lavhelesa award ye na i wana kha dzibugu award nda i wana ndi na award ine ndo i wana kha bugu heinoni ndi bugu iyo kona u fhedzisela wana pfufho ndi zwa nṱuṱuwedza uri ndi kona u fhedzisa ndi kona u vhuya lovhili ndi kona u ṅwala na bugu dzo vhalaho zwa amba mini kha ine hezwo zwo nṱuṱuwedza nga maanḓa zwa zwa mpha nungo ya uri zwa ntsumbedzisa murahu nda khou tou tamba nga nḓivho yanga murahu zwa nda khou tou tamba nga nḓivho zwo mbo ndi na vhukoni zwavhuḓi hezwo nṱuṱuwedza nga maanḓa na zwino ndi kha ḓi ṅwala bugu ndi na bugu ine ya khou ḓo dovha ya bva nga ḓuvha ḽa graduation ya LLB vhunga samusi ndi khou i fhedza zwino semester ndi na bugu ino vhidzi Munyadziwa heyo bugu i khou tamba nga vhutshilo hanga fhedzi heyo bugu yo no fhela zwoṱhe zwo fhela ndi khou ḓo i publisha nga ḓuvha ḽine nda ḓo ndi khou graduate ngalo i vhidzwa pfhi Munyadziwa bugu ngori ndi muthu ane muṅwe na muṅwe ndi khou aluwa o vho nyadza kha vhutshilo hanga ndi zwimangadzo fhedzi ndi nga na dzina ḽanga ḽi khou anana na zwine nda vha zwone ndi pfhi Tshimangadzo na vhutshilo hanga u tshi tou vha zwimangadzo fhedzi u khou tama u swikelela zwifhio Masindi sa muṅwali wa dzibugu u amba ngoho ndo no ṱoḓi vhudza uri hone mudzimu a ḓo ngisa hone ndi khou ya hone ndi khou mu tovhela hanefho a thi tsha nyago u plana because ndi khou pfhesesa uri mini ra ḓi plana mara the Lord's will prevail it says even in his word uri many are the plans in a person's heart but it is the will of the Lord that will prevail zwinzhi ndi zwine rine ra tama zwone fhedzi kha zwoṱhe hu itea zwine mudzimu vha ṱoḓa zwone ndi zwone so Tshimangadzo mulaedza wo pendela ri tshi khou lavhelesa uri hoyu ṅwedzi wa Lambamai ndi ṅwedzi wa dzibugu dza ḽifhasi khathihi na u gandisa dzibugu ni nga sia mulaedza wo ri mini sa mudededzi futhi ndi ni ambe na vhabebi futhi nṋe mulaedza une nda nga wamba ndi wa uri vhabebi musi ro ya mimoloni ro ya huṅwe fhethu a ri rengele vhana dzibugu zwavhuḓi ra vha rengela bugu vhana vha aluwa ṅwana anga aluwa khou ḓivha a na dzibugu dzo fhambananaho kana vha ḓi mu itela ku shelf nyana kune ku vhidzwa pfhi ndi library hanefho hayani a dzulela u vhala tshifhinga tshoṱhe ṅwana anga si ḓo balelwa na luthihi tshikoloni no mu ṱuṱuwedza nga u vhala no mu zwiṅwe zwavhuḓi a ri rengele vhana dzibugu zwavhuḓi vhabebi Masindi I think tshone nda nga vha vhudza ndi zwa uri a ri vhudze vhana ngoho zwa uri u vhavha zwi a vhala zwi a vhavha u vhavha a zwi ngo vhuya zwa leluwa na luthihi u vhala a zwi ngo vhuya zwa leluwa na luthihi
mara uri ni kone u swikelela hone na khou nyanga u swikelela hone ni funa u to konḓelela na vhala ya Tshilizwa Parapara FM khezwo mathina mbekanyamushumo ya ḓuvha ḽa ṋamusi i swika magumoni nga u to rali kha vha ri vha umbudza uri mulovha namba mulovha vha ri tshi vhona ungari vhanwali vha bugu vha funa u vha vha na muvhala mukene kha ri tori kha musikana vha vhatshena fhedzi ṋamusi khezwi ro vha ḓisela vhanwali vha dzibugu vhane vha vhori vha amba luambo luno fana na lwangana lwavho lwa ḓamuni luambo lwa Tshivenḓa kha ri tende no fulufhela uri ubva ṋamusi vhanzhi ni ḓo zwi vhona uri zwi a konadzea i nga vha to vhala dzibugu kana i nga vha uri ni to renga dzibugu kana i vha to ṅwala vheiwe vhane no dzula hanefho hune na vha hone ṋamusi mbekanyamushumo yo ri funḓedza uri zwi a konadzea ubva kha Miss P na mubveledzi Tina Tshitagongra Mantswana kha vhe madekwana vhuḓi ri tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni a wara ya ṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ri hadzedzane vha khou ediselwa nga hulisani phosiwa Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM.